Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. Questions we have raised is about pollution in the rivers and in the water bodies. 11 major rivers in Goa, including Mandavi River, Zuari, Sal, are classified as polluted by the Central Pollution Board due to untreated sewage, industrial effluents and mining waste. एक डिसिजन इमिजिएटली काल घेतले हांवें आनी तें म्हटल्यार एवरी सिंगल डिविजन which is related to the river close by will have one subsection particularly looking after the quality of water in that river. आणि त्यामुळे न्हंयचे उदकाची चेकिंग करता आसतना किंवा मेंटेन करता आसतना नाला जे आसा कनेक्टिंग नाला जे आसा पळय न्ही त्या नालाचो बी रिपोर्ट मेंटेन करपाचो काम जे आहा पळय न्ही त्या सब डिविजन करतले. हांवें इंस्ट्रक्शन दिल्या काल की प्रत्येक नाला जो आसा विच इज कनेक्टिंग अ रिवर त्या नालाचें उदक सुद्दां आमी क्वॉलिटी मेंटेन करपाक पळोवपाक जाय, एसेस करपाक जाय. सो माय टेक्निकल लॅब जे आसा पळय न्ही आमच्या WRD डिपार्टमेंटान that for north and south we are going to have separate 2 labs. Their exclusive job will be to test the water and submit a monthly report. सिवरेज येता साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक नाल्ला तितूंतल्यान सगळी सिवरेज येता तो तूं कितकोन प्लग करतलो न्हंयत येना जावपाक जरी तरी कांय मोती येना जाल्यार तो तूं जिओ बॅग्स घालतलो. यू विल इम्प्लिमेंट जिओ बॅग्स ओवर देयर टू प्लग इन दॅट. कोरिया रे तुझ्या तो जिओ बॅग कोण हाड पळोवया ही घालता मॅफी करता हे टॅप इन करपाक लागून डिपार्टमेंट सो थ्रू द WRD डिपार्टमेंट तुम्ही एक्शन प्लॅन कितें केल्लो? नालाचें उदक टेस्ट करपा संबंधी आमी सिस्टम तयार करूं नाशिल्ली. एक न्हंयचे संबंधी उदक टेस्ट करपाचे आमचे कडेन पॉयंट्स आसा हांगसर दिल्यात त्या रिपोर्टा त्या प्रमाणे. सोक रिवरान तुम्ही प्रिकॉशन घेतले ना फक्त रिवर सालान घेतले आनी के सो आहाय तितून कित्याक काम केलो ना? The reports were very clear that the rivers are polluted. You have stuck to the point. Hats off to you. But what course correction can we do about this? If the government is serious, we need bigger budgets. What is the comprehensive plan? मधमाशय हे हावसात म्हणपाक सोंपें. You start it at your place first. I am going to start at my place. Speaker Let us sir. do that. Speaker Let us sir. do that. See, Lakshan, No, see, Speaker sir. Yes, sope no. You are the minister. You are in charge. It is your duty.